Bishop Sheldon Mwesigwa uri mureberezo wa Ankole ashobora mutwego ruterano ogu ubwo kugira ngo Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, kandi ngo buri muntu ashemerere kwakira Yesu akagira amagara marungi. Namwe nabamwe bagira ngo okujunwa revive kahwaho ekiruho na hati nabwe ico umutwe n'ugwogo kandi program umbufunze tuine abagambi binjiho konka tuza kuba ntwebemberwa Archbishop w'ekanisa ya Uganda nuwarija hakutwakira umutongore. Bishop Amos Magezi owa North West Ombigambo bye ashobora ngo injiri bwa nyuma y'emyaka 9 ine cyangwa cyekozire muri Ankole kandi abikiriza bashemerere ko manyamani ginjiri. Nari kigambo cyarahanga nurara y'umwoyo azarurara ukugeta rurara ni kimanyisangu ne chikwato cyo musirikare agenda naco yaba nazarutaro rurara torukujibika mukabada rero kashoroka zarutaro rero kibugano umurabe naro muzugu ukajya uti buriyaho kamanze nje neze kwenda rurara yanje nyije nkwegese ko kuza kugiyeyo naba yakwegise iwo takizire kumwegese mwenu Umugari kwenda kushana nago irizobe biro mushanjo kwezi kwa 5 rukumo 1995 nibwo buyeberezi bwa Kinchizi watongozibwa buri kwahurwa aha North Kigezi muri rukunjiri. Umureberezi wa Kinchizi obwa hati tatito muri Ruhanga Dan Zoreka yaganiraho n'abanyamahurire okubatungire ubureberezi hamwe na bimwe bikozure kwihabatungo ubureberezi obu. Nyino kushemererwa kuhango ukureba ngo umwaka ubwo 2026 ibiro mushanjo kwezi kwa 5 nitujabuze myaka 31 kwiho bureberezi butandika. Ubwo nagira ngo bwa hati ababutandikira bwa hati bakiriho kandi bazagumana babijuka gabatandikireho bureberezi obu. Imyaka 31 yitwa bamwe bariho ati nyonko mureberezi wa kabiri nkabandiho ubureberezi buri kuza kutandika. Kandi ubureberezi bwite buri kuza kutandika hari hababere bari hababutandikire binji abatakiriho ico kureberaho Bishop wo kubanza Bishop John Wilson Ntegerizi takiriho akatwama. Obwirowe Kinchizi ekabane baro muri rukunjiri kandi ntunguka ekabera ince ecyatumire bashabo bureberezi kugira ngo batungo buhereza bwa hihi. Turukuza kuruga hari North Kigezi ekitweke cya Kinchizi hateri Kanungu district aho twatulinka sub counties 3 Kinchizi Rujumbura na Rubabo mwere Kinchizi hateri yo Kanungu ekabere nkesigeire henyuma umubyo uhereza. Bishop nagira ngo bwa hati emyaka 31 nibinje bikozwe aharimo kombeka amashomero amararo amakanisa kandi ebi byona tukatandika twine amashomero 1995 na nabagambira kagari amashomero nkaga tukatwine senior secondary schools ziri mkamushanju amakora agashakwa Ian Kankwasa hamwe na Jacob Nuwamanya.